Biyag ti tao. Good day kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan te pa ni Ma'am Dina Diaz, ni Rojas Isabela, ni Estefania Viernes, ni Lucosur, ni Lynn Marcos, ni Belinda Ramos di Toronto. Katita intay nga ruden denggan ti episode 266. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya kamatan, Romy. Pagsasarunom matan ti panagbartag mo. Agat arak manan diti unag ti balay. Talaga ka di adi mo maisardang ti bisyong nga arak? Last na ito yan, bakit? Day dakat ti jak kayat kan ka. Kari ka akari. Ngam awan mo't matungtong palmo akari. No amok lako mga artag kagayam. Jak kumanaki as-asawa kan ka. Pasensya na kung bakit. Imbes nga urnong ti gat-gatang mo iti arak. Taisupay agastusan tayo kuma para iti pagbiag tayo. Panawan na dito. Kahit ko tiyag may sa... No, makapasuron ti kastoy. Dita ka man langan. Mapanak ijabalay dananang. Saan ba't asigod akas di ti asawa manak ko? Aginom idi, ngamsag paminsan laeng. Wen nga rod, masurunak. Tadatay aldaw a pagsasarunuan na ti agbartag. Sa enton kuan, agsangit-sangitan no nabartagan. Ha, ay kat kasaritam Amangan mo't no adda problema di asawam, kat di na lamay ibaga. Iso nga ipapapas na iti panagbartag na. Adula amin? Talaga kit di abisyo ng dayjay. No nalakala ko mati mangisina iti asawa, inaramid kon, nanang. Anya? Kasla kayat kon apanawan ti asawa. Day talaang ti makagapaw ti pangpanawam kan kuana? Masurunak nga rod, tawan dengdenggan na. Namin anon nga imbagak nga isardeng na ti aginom. Ngam dinak matungtungpalan. Iso asina aksan. Ay naagtal na ka man. Ano ta asawam kat nga rod? Saan abalay tanagagat kan nasingputmat nga uray mamartag? Kasaritam mat ngamin anak ko. Di mon samot ngamin kasarsarita di asawam. Ha? Pagan ano ko makasarita ti artak ngay? Diyak kaya ti payud na nga agat arak. Masurunak laeng. No saan la aga po iti anak mi? Nabayagan a pinanawak ti asawak, nanang. Anya, ay saan man atila ibagbagaman ako. Kasaritam kit di itinasaya at ti asawam. Saan kat akasta? Palot putom ana imbag, taamangan no adda parikot na adi na maibaga. Taapay atunggal mabarte, kat agsangit ako nam. Pare, naunag man ang tipang panunutan Madlaw nga da pagdaldalanam. Ada ka di problema. Kanayon ka kami na malmalday. Ibagam no niya ti parekot mo. Mga no, da may tulong ko pare. Awan da ito Gagangay la, problema da ito pare. Mga no, da may tulong ko. Kabala kasulbaran da ito pare. Basit labanag da ito Sigurado ka Wan pare. Ala, agkuyog takaro da nga gawit. Tanalpasan ti trabaho tayo dito opisina. Pare, mabalinto may di balayo. Agsyat ako uray sagay sa labote. Una! Awan problema. Basit la problema dito pare. Kabala ka sulbaran. Pare. Ngayon ang tapay tininom ta. Kahit ko naglamas iti arak. Pare. Saan nga arak ti pang sulbar iti parekot? Jamong ti kastagar aramidam ta makadadali ti salunat. Ay yaman na kiti pamagbagama, pare. Ngaman mumata ng asigod na kastoy. Kadagito'y lang dito'y kaya't ko ayaw awan ti parekot ko.
Anya kami ti parekot mo aya pare. Mabali na mamuan. Sanan pare. Gagangay na parekot na ito eh. Naulimag nila kay mo, mare. Ta nagkaubingan kami. Iso nga amok, ti ugali na. Sana sigod na mamartek. Kadag ito'y lang, tada pagdaldalanan na. Nasauna ngamin kanyak nga da problema na. Nupay ko na nagagangay la parikot da jay. Hanggang masapul at kasaritam ti asawa, mare. Kasarsaritak mat, pare. Kanayon ko pa'y ngaungtan. Ibagbagak asar dengan ng ti panagbarbartag na. Kasaritam iti nasayat, mare. Ayaywam, di mo ungungtan ah. Apay, ubing amasapul nga agpaay ayo? Makamu iti biyag na. Ha? Ay na, kinapudno na, pare. Kayat kun asinaan ni komparem. Tadyak kayat ti kasdi nga ugali na. Pampanunutak lang amin ti anak mi. Sana mare. Awan ti madingararamidan ti komparek. Tila panagin inom na ti makita ka parikot. Ngam no kasaritam siguro iti nasayat. Imposible adi nakadanggan. Napatpatagkit di ti bisyo na ngam iti siyak nga asawa na. Iso abay-bay amon, pare. Aramiden na ti kayat na. Makaumapay din abagbagaan. Naimbag ka pa'y, Rosie. Apalan ka unay. Anya ko mamit ti apalam kanyak ngay. Awan bisyo nila kay mo. Ang amjay asawa kay masurunak. Di na maikat ti panagbarbartag na. Iso ano mabalin? Diyak kayat akaabay amaturong. Ay na, di nakapalan mare. Tapod nung awan bisyo nila kay ko. Ngam na imon mat. Naimbag nila kay mo tauray adda bisyo na nasingpet. Saan nakakabkabilan? Ha? Kabkabilan na ka ti asawam? No sumro ti kinalaing na nga agimon, kabilan nakmare. Iso adi nakapapalan. Tanagasgasat kang adayungam siya. Sa anak anagasat. Ngamin, nabisyo unay ti asawak. Saan nabalin Basta nasingpet, mare. Wan, ngam. Ay basta. Kagurgurak. Tanapat patagjay bisyo na ngam iti siya. Kasaritam iti nasaya at amare. Tapanagkitak mo't kinila kay mo. Kat nalakamot la kasarsarita. Ngamin, talagaan na singpet. Ay, kinasarita kun itinamin ado. Ang awan matlata. Iso abay-bay akon Kasaritam manen Saan ka ama-uma amang bagbagakan kwa na, mare? Ay na, awan lat aanusak. No di na kayat ti dumngag, saan laeng? Makaamon itibiyag na. Romy, apay at di ka bumangon dita kat aldawan. Di ka mapanagtrabaho aya. Sa dotak. Na, sadot ka pa yan ngagtrabaho? Anya ngay dayta? Kasanong agbyag tayo, no kastamot nga agsadot-sadot ka. Nabisyo ka lang arudan, sadot ka pa yan. Ay, bumangon ka man dita? Uwan bakit? Kundi asawa ka pa lang arud, no di mo matgayang maipay ti kasapulan ti asawam. Ala, sumra kak iti trabaho. Wen tani, panagbabayad manan iti bills. Ngam, ay, ibagam numasadot ka nga agtrabaho, tasyak ti sumapol iti panggadan. Ay, sana saklat pantag trabaho. Di ka nga ron agpatay-patay Nabisyo ka nga minunay. Isong awan maurnong akwarta. Pare, agandar tayo mak. Apay, kasla na po siyaw ka. Kwa, maditirik nak. Agpakada ka ni boss. Pantalagan ni hospital. Sanan, agawid aklangin. Inaklay turog. Tabanog ko la siguro daytoy. Gapo iti kinaartek mo daytan. Iso ang maditirik nam. Kanayon ka nga agpuyat. Iso akasta. Pasensyakan bakit? Di ka lang amin agnaknakam. Ay, apalak dagiti asawa dagiti kukumarek. Ta saan daan na bisyo.
trabaho laang ti into narenda. Iso a bumakbak nang dan. Angam datangay. Awan pa'y aasensuan ti biag tamat. Takasano, kasta kamat. Ala, panawan nak dito yan. Tagdalusak dito yung kusina. Di ka pasalsali ditoy. Day, nakaumay kamat, anak ko. Wala na. Day, ay na. Buti man ang tiarak day taing gamon. Awan malangan, sir-sirbi tibiyag ko. Isong magparte kaklata na. Di ka sasaw iti kasta, anak ko. Ipatag mo tibiyag mo. Tasagot ti Diyos kan kanay ta. Sana ka naragsak na nang. Abay nga, siyak ba? Ha? Anyat kayat mo asawan? Abay, siyak pa tinadaan iti kastoya parikot nga. Abay nga nanang. Parikot nga? Anya day ta aya a parikot mo, anak ko. Ibagam! Pasensyakan bakit nakainumak. Anya kamutan? Narabyan ka lang arudan asim mangpat, nabartag ka pa'y. Sige! Surwam amin a klase ti bisyo, Romy. Ang babae ka pa'y, ano kayat mo? Ha? Ay, surya talaga. Sige, maturog ako. Ay no! Makapasuron at talaga na itang asawak. Ay, panawaksan! Aldawan, ngam nakailad ka pa'y ladita. Apay, saan ka sumrag iti trabaho, mita? Nasakit ti dyan kan ulo, bakit? Diyan ka balante ang trabaho. Wen tanabarbartek ka manen asim mangpat idirabi eh. Ay, awanan! Manipod na sursuro mo ti aginom iti arak. Maap-apiktaranen ti trabahom. Sige lang! Aramidom ti kayat mo. Pasensyakan. Di gagkid daw iti pasensya. Kapag ragsakam mo't day tangar aramidam. Kan, wen gayam, ipabantay ko pa'y lakan ni nanang ti anak ta. Tainak ang trabaho ijay lugar ta kasinsin ko. Ne, apay pumanaw ka. Dinaklapdan, takasta kamot ngamin. Masapol nga ag trabaho ak, tapno makatulong akan ka. Kababain matkan ka? Sana masapol nga madayo ka. Di na kami kumapanawan iti anak tabakit. Kasapulan ka. Ay, agtal na ka! Tano talaga mutlaan na patigakan ka nga asawam. Di mo kumaaramidan dagiti jak kayat. Iso nga ita, nakapangad na nga kwan. Di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Agtrabaho ak no kunak. Agtrabaho ak! Anak ko, apay a pinaayaban nak. Sa pulak titulong yun, anak. Amin. Awan kadwak diti balay. Ay, napananay at asawam. Napan nagtrabaho iti lugar ti kasinsin na. Adamot ti anak ko iti balay da katugangak. Anya? Ay, idyam ngamin ti aginom iti arak, anak ko. Tanay, kanaayon ka na mapuyat. Kita man talangam. Nagkutong kan. Kan napusyaw ka. Kanayon kamot ngamin nga agbartag. At nanadagsa na makagapo. No apay nga aramida tikas dyan, nanang. Apay anak ko. Hindi pa'y ladam-damagak no adda parikot mo. Ang di mo mat ibaga. Basta da, nanang. Insan, awan ka diti plano mong agbakasyon iti lugar yun, Di mo sarong karan dagiti aga, ma'am? Awan ganas ko, insan. Artag tumutlat masangputak ijabalay. Diyak kaya ta makita ti asawa. Kadya anak yulatan ati sarong karan, no di mo kaya ta makita ti asawa. Wanto. Agawid akto no nagbalbaliwan ti asawa. Rome, anak, ingkamanganan Di ka pa'y nang rabi eh. Awan ganas ka mga nanang.
Masansantisaan mo apampanangan, anak ko. Apay an. Natamnay ti panagraman ko. Numaditirik nam. Agpadoktor ka. Nalpasan. Kanayon ti panagpadoktor ko. Kat, anyat ko nada nga ay. Adagas mo ato marab. Sana na masapol. Tasaan mo't lahat tumalab dagiti agas. Ha? Taapay maot. Basta. Naumapon nagtumtumar iti agas, nanang. Abalayan, mabalin nga awagam di anak mo. Ha? Apay ka di abalayan. Ibagam ko masakit ti anak ko. Diyak ngamin mapilit amangan. Iso akim mo tungain. Anya, Bareng di anak mo ti patyen na. Kat mangantong. anyat sakit na aya abalayan. Ay, Jack amo. Tadi namat kayat ako yugak iti doktor. Kandinan kayat tiyag tumar iti agas. Anya, sige nga raw, taawagak jay anak ko, abalayan. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mat. Hello anak ko, agawid kan. Ha? Apay, ada trabaho, nanang. Apay apagawiden, dak. Ado ti customer mi dito'y restaurant apagtrabahwak. Basta agawid kan, taing kaasikason di asawam. Ha? Apay aya, nanang. Agsakit di asawam. Agawid kan, taing kaasikason. Day, tanti bagbagak, nanang. Di na ngamin ammo nga aywanan ti salunat na. Gapumatla iti panagbisbisyo na, isong agsakitan. Agawid kakit din, di kan umanungod. Agawid kan, bye. Masurunak man no kastoy laang. Ay na, makapasurun at talaga day dya lalaki. Anya ngay, di apitan na itantibunga ti kinalaing na nga agbisyo. Agyamanak, tanagamit ka bakit? Kaya't ko kumapay ti agtrabaho. Kay supay ti sweldok. Hanggang kasta ka matan. Day tangamin kat, tasukir ka. Gapo iti bisyom, isong agsakit kan. Pagawanan nak. Adain limod ko kan ka bakit? Ha? Inlimad nga? Anyat kayat mo asawan? Pagawanan na ko, ma. Nadyak yung pagbaga, tinabayagan na sakit ko. Diyak ngamin kaya't nga gaburido ka. Iso, binukudak ti problema. Diyak kaya't amariribukan ka. Gabo iti sitwasyon ko. Kinabot no na. Sakbayan na sursurok tinagbisyo. Ada nadagsa na sakit ko. Kat nataningan ang tibiyag ko. Ada di tarabaw ti lamisan. Dagiti medical records ko. Makitam dita. Tinadagsa na sakit ko. Romy. Kati pa nagbisyok, tinapanunot ko awagas. Tap na mayawawan ko ti parikot ko. Anya. Unay kamutan. Apay nga itala nga ibagam kanyak dayta. Anya kamutan. Asawa anak. Rumbang la kumasyak tim mo na anang ibagam iti dayta. Apay anagilimad ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kaya't nga gaburido ka, gapo kanyak. Diyak kaya't nga problema ka. Diyak kaya't amasyan ka kanyak. Ngimita, dimteng siguro tiyal daw ko. Ti panang ipulang ko itibiyag ko iti apo. Kat ulitak tiagkid daw iti
pamakawan ka. Bakit? Patgan ka ngamin unay. Iso ano mabalin. Diyak kaya't nga problema ka gapoy iti sakit ko. Anya. Pag-awanin na kumaromi. Sorry ka nagiti pagpakita kiti kalamas. Pag-awanin na patpatgan ka nga asawa. Naitabunan ti asawam, anak ko. Aging gaita. Diyak pa'y lamaaklon tinapasamak iti asawa. Nanang. Nagsakit. Aklunan tayo ti amin, anak ko. Awanan ti maaramidan tayo. Makonsensya aklang amin. Gapu iti ang pagpakita iti asawa. No amok la kumaagas siya iti kasasaan na. Inasikasok kuma anaimbag. Ay, inlimad naman nga minti sakit na, anak ko. Iso nga awatan tayo latan ti amin. Ta nagpatinggan ti biagday ti Romy nga asawa. Liklikam dagsao iti makapasair iti padamataw. Tapnawan to ti pakasidiran ti konsensyam intundumteng ti tiyempo. Alagagayam di tamanan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan iti tunggal maysa.